siyabonga. Siyabonga abazalwane, siyabonga. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu bazalwane. Siyabonga kugogo uNkosi leli Bishop Nkosi owendawo la eMamelodi. Ngamazwi amnandi kakhulu gogo, siyabonga kakhulu futhi sizizwa simukelekile. Siyacela ke bazalwane lapha ku part 7 sesizophakamisa ke manje uFirst Lady wethu bazalwane waleli bandla, njengoba lelihle lingaka sigcwele sila ingoba sinabazali bazalwane. So sizocela nje ukuthi ugogo wethu ugogo Lady Senior Bishop uDH Mashinini ube nguye ozothatha indawo naye azokhuluma okusenhlizweni yakhe ngabazane bethu esihlangane ngabo. So naye ke futhi siyamazi ngesisikhathi ukayiphakamele ngakho umculo asazi ke sesiyozwa ngaye ukuthi ufuna ukuyihlabelela yena noma ufuna ukuthi simlekelele. Siyacela ukuthi ke siphakamise ugogo wethu egameni lika Jesu.
ngiyabongela Bishop Dladla ukhathale asendleleni nabo Bishop Simelane nabo Bishop Nkulu Bishop Nkazi Swatini ngiyabongela Bishop Ndlovu eBotswana siyabonga kakhulu ngibingelele koBishop ababuye eThekwini siyabonga nala speak besisonke eSwatini izwe elikude eThekwini namuhla abakhona nabaseSwatini Bishop Ncindi sokukaNgabi ngathi kukhonza bakhona ngibingelela nomama Bishop ngibingelele okuhole kosiyami ngibingelela nje hayi kosiyami ngiyabingelela abantu babo ngibingelela inkanyezi yakithi ngibingelela abantu abasha ngizobingelela abazalwane abakhethe ukuba benathi namuhla abazalwane engibabonayo abasegeneral nabanye abazalwane kusami ubabshimba ngiyambona naye isihlobo sethu noBishop siyanibingelela konke umdlalo ngiyambingelela abazalwane ngokukhethekile ngizobingelela abantu abasha ngiyambingelela indaba yabogama ngabe yenzeke last year ngikhuluma nawe ngithi mntanami enhlizweni yami angifuni ukuthi singathi singabazali esingayiboni umsebenzi wakhe kimi akugcwali ukuthi uloku ugidela abanye kanti wena kade sibone imali ngiyabonga kakhulu bantu bami ngizobonga uNkulunkulu ngenhliziyo yakho inhliziyo yakhe yabekezela inhliziyo yakhe inothando babugama ungomunye umuntu lasifika khona noma ngabe uzokwehla emotweni ayosipulisa sonke athi ayisesikhona sesikhona Tela sisi wena kakhulu mina ngithembe wena ngicela ukuthi nifundele izwi lakho uzenzo 28 Hallelujah sizofunda incwadi izenzo 28 cela lapha ku verse 2 uphela lapha ku 6 lapha phezulu uthi uPaul nabanye bamukelwa kahle ngabasemelitha athi number 2 abantu bakhona basiphatha ngokubele obungavamile ngokuba babebasa umlilo basamukela sonke ngenxa yemvule eyayisina nangenxa yamakhasa kepha uPaul ecakashile iqha lezinsaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe number 4 abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga akuvumi ukubaphile kodwa yena wasinikinela isilwane emlilweni akaze alimale kepha babheka ukuthi useza kuvuka noma awe phansi masinyane afe kepha sebebheka isikhathi eside bebona ukuthi akafikelwa ngozi baphenduka bathi unguNkulunkulu amen bazalwane sithola abahamba noPaul endleleni bathi ungumbulali kodwa isimanga uma ngabe umlilo wabo sowuphelile uqala umlilo phansi uPaul uyavutha lo mlilo kuphuma inyoka seyibo futhi abajika ukuthi lo uNkulunkulu ngizosho kini bantu bami ukuthi uma ngabe
endleleni aniyishintshe direction uyakuza ukushisa uphole ukuthi nayo inyoka seyinamathele esandleni kodwa uthi uzoqiniseka uqinisela kangako ukuthi inyoka ize iyawe izinto mazimvukele endleleni ningayikho ningamyeki uNkulunkulu uPaul siyamazi ukuthi ngelinye ilanga uke wavalela kodwa ngokuhlabelela iziboshwa izilonkosi naye wayeboshiwe kodwa abanye ababoshwe naye babiza ukuthi balithi izilonkosi bamuswa ezinye iboshwa zabezwa kungani bona bangababizi ngeboshwa ukuthi kushukile into oyiphethe babugama noma ishukile uma nizohamba ngokuthembeka phambi kwaNkulunkulu nizosho ukuthi mntanami kufuneka uphole bese uyaphila bese uyathethelela uthi inkosi idala inhliziyo entsha ngoba uNkulunkulu udinga ukuthi thina sibomama bese siyabekezela noma ngabe umzalwane unjani sidinga bomama kubekezela ngapha nje lithi uma ungumholi futhi ugani umholi yazi ukuthi ugani umuntu ofuneke umkhulekele ugane umuntu ofuneka ukuthi ngaso sonke isikhathi umseke kungenzeki mntanami ngifuna ukusho ukuthi ungabi khona inkonzo ngokusemsebenzini angasahambi uhambile yedwa isikhathi kodwa manje ibreak ngibonile la ukuhamba mntanami ungasathi ngevike eliphelile bese usaluthi manje angizukuphumula ngenxa yalo mdotshwa uNkulunkulu akubeke kuyo ngoba uNkulunkulu uthembe wena ene kungabi kuze kufike ukuthi hayi ugama ujikiswe ukuthi unkosikazi wakhe sowenze into yakalo ngizocela ebandleni lonke asibaseke labazalwane abazalwane bonke abagcokayo kungabi kusasa sibashaya ngokuthi sonele wagcoka sonje okwethu ukuthi sibaseke ngomkhuleko nami ngokwami ngiyadinga ukuthi niniseke ngidinga nina ngoba simele endleleni kodwa sidinga ukuthi mina ukuze ngihlabelela lo mhlabeleli anguyeki ngoba ngidinga ukuthi amandla ukuthi ngiqhubekele phambili ngoba kusisikhathi ngengibone ukuthi hayi kusine kunzima bese kudinga ukuthi mina ngikhuphukele ekamelweni eliphezulu ngiyotshela umnikazi ukuthi inkosi awukwazi ukumbiza kule ndawo bese wena uzohlekisa naye kodwa mupha amandla ukuthi aqhubeke ukuthi noma ngabe zivuka inyoka ifusa ukushisa uJudas wavuka kuhanjwe endleleni uJesu athi sihamba sisonke kodwa wavuka uJudas waze wenza ukuthi ngizolithembisa ngesimbolo yokuthi mina ngizomanga amavuka uJudas kuleli bandla ozokwenza ukuthi singahambi kahle uma ngabe kukhona esingakuboni kahle asihlaleni phansi ngokholo singanyathelani sithi sihamba kahle kodwa bese sithola indlela yokuthi siyanyathelana zonke inkonzo noma ngabe ungaya noma ungaya uthi senyohlala ematsheni le esigangeni uzoyithola zakhona eneziqoqwa kahle ngokholo ngoba thina sibizele okholweni asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokholo bese siyabekezelelana endleleni ngoba izwi lenkosi lithi endlini yenkosi kunezitsha lezitsha lezi zengobumba nezegolide yithi sonke njengoba silapha ingavuki inyoka bazalwane ngoba kwashisa inyoka iyavuka izovuswa umlilo so yasho ukuthi sengiyambona ukuthi uyitshela ukuthi bazalwane asimeni sikhuphukeni sithi inkosi sicela ukulimela izwi lakho lingahlaziseki izwi lakho ngenxa yethu amen
Chema